umudiplomate wa Israeli yarayirukanwe mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ya Addis Ababa muri Ethiopia nyuma y'uko havutse impaka zijyanye n'ukwiriye guhagararira icyo gihugu muri uwo muryango. Amashusho yagaragaye ku mbuga mpuzambaga yerekanye abashinzwe umutekano baherekeje ambasaderi Sharon Barley bamusohoye mu cyumba inama yaberagamo. Umuvugizi w'umukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Eba Kalondo yatangaje ko yasohowe muri iyo nama kuko atari ambasaderi uhagarariye Israel muri Ethiopia wari utegerejwe nyine muri iyo nama. Umwe mu bakozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko uyu mudiplomate yasabwe kuva muri iyo nama kuko atari yayitumiwemo. Yari yazeye ku butumire bwahawe uhagarariye Israel muri uwo muryango Ariel Admasu, kandi ubwo butumire bwari ubw'umuntu ku giti cye budasangirwa. Tunisia yirukanye mu gihugu uhagarariye urugaga rw'amashyirahamwe arengera abacuruzi mu Burayi kubera ko yagize uruhare mu myigaragambyo yateguwe n'ishyirahamwe rirengera abakozi muri Tunisia rifatwa nka rimwe mu matsinda afite ingufu za politike muri icyo gihugu. Iri shyirahamwe ryavuze ko ukwirukanwa kwe mu gihugu biteye inkeke kandi byazamuye kutumvikana hagati y'iki gihugu n'amashyirahamwe arengera abakozi hirya no hino ku isi. Perezida Kais Saied yategetse ko umunya-Ekosikazi Esther Lynch uhagarariye urugaga rw'amashyirahamwe arengera ubucuruzi mu Burayi ahawe amasaha 28 yo kuva muri icyo gihugu. Ubutegetsi bwavuze ko ukwitabira imyigaragambyo n'amagambo yayivugiyemo ari ukwivanga mu bibazo bireba Tunisia. Ku munsi w'ejo abanyamuryango b'urugaga rw'amashyirahamwe aharanira kurengera abacuruzi muri Tunisia bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa Perezida Kais Saied bavuga ko bukandamiza uburenganzira bwa muntu bw'ibanze harimo n'ubw'ayo mashyirahamwe. Mu ijambo Esther Lynch yavugiye ahaberaga imyigaragambyo yasabye ko bamwe mu banyamuryango b'iryo shyirahamwe bari batawe muri yombi barekurwa. Umukuru w'uru rugaga muri Tunisia Sami Tahri yamaganye icyemezo cy'ubutegetsi cyo kumwirukana anabushinja kumwangira kuva muri hoteli ngo ajye gushaka ifunguro rya nimugoroba. Uburusiya ntibwishimiye amagambo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri icyo gihugu cye. Perezida Macron yabwiye ikinyamakuru Le Journal du Dimanche cyandikirwa mu Bufaransa ko yifuza kubona Uburusiya butsindwa muri Ukraine ariko ntibushwanyaguzwe burundu. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova yavuze ko ayo magambo ya Perezida w'Ubufaransa agaragaza ko ibihugu by'Uburayi birimo kuvuga ku ikurwaho ry'ubutegetsi mu Burusiya. Perezida Macron yavuze ko icyakorwa icyo ari cyo cyose mu Burusiya uretse ubuyobozi bwa Perezida Vladimir Putin n'ubundi cyarushaho kuzamba. Washington, Ijwi ry'Amerika. Indege y'igisirikare cya Israel yarashe i Damasiko mu murwa mukuru wa Siriya kuri iki cyumweru nk'uko byemezwa n'ibiro ntaramakuru bya Siriya Sana. Sana yemeje ko igisasu iyo ndege yarashe cyahitanye abantu 5 kigakomeretsa abandi 15. Iyo ndege yarashe icyo gisasu mu rusisiro rwa Kafrsuza hafi y'inzu ikorerwamo n'inzego z'umutekano mu murwa mukuru Damasiko. Cyashenye zimwe mu nzu z'abaturage muri uwo mujyi. Israel nta kiravuga kuri icyo gitero. Amakuru Minisiteri ishinzwe iperereza rya gisirikare mu Bwongereza yasohoye ku rubuga rwayo rwa Twitter aremeza ko igisirikare cya Ukraine cyarashe ibibaro 6 byari mu kirere cy'umurwa mukuru Kiev ku itariki 15 z'uku kwezi. Amakuru yemeza ko ibyo bibaro byari bifite ibyuma bitanga amakuru yerekeye ikirere cya Ukraine. Ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere zivuga ko zabonye ibyo bibaro mu kirere cy'uburasirazuba bw'umujyi wa Dnipropetrovsk itariki 12 z'uku kwezi. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza ivuga ko bishoboka ko ibyo bibaro byari iby'ingabo z'Uburusiya. Yongeraho ko bishobora kuba ari uburyo bushya icyo gihugu gikusanyamo amakuru y'ikirere cya Ukraine ashobora gutuma zimwe mu ntwaro ifite zishwanyaguza mu kirere ibisasu bya misile bizirashweho zitakaza agaciro. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza ivuga ko tariki 14 z'uku kwezi ikirere cy'igihugu cya Moldova cyamaze amasaha gifunze kubera ikintu gisa n'ibyo bibaro cyari mu kirere. Iyo minisiteri ikomeza ivuga ko bishoboka cyane ko icyo kibaro gishobora kuba cyaranahayobeye kivuye mu kirere cya Ukraine. Gusa iyo minisiteri ntiyemeje niba ibyo bibaro bisa n'ibiheruka kugaragara mu kirere cya Amerika bigahita biraswa. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko igihugu cye cyashoje uwo munsi cyerekana imbaraga zacyo zo kwihagarara. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteganya amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Abaturage ntibavuga rumwe ku bikorwa byo kwiyandikisha kw'abazayitabira kubera ikibazo cy'umutekano muke. Abo muri teritwari za Masisi na Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu ubo ntibarimo kwiyandikisha kubera ikibazo cy'intambara ibera muri ako gace. Jimmy Shukran Bakomera. Kubera impamvu z'umutekano muke ukomeje kugaragara mu duce tumwe na tumwe two mu ntara ya Kivu ya ruguru,
Abaturage n'abanyapolitike bakomeje kuvuga ko batemeranya n'icyemezo cya leta kigamije kubarura abaturage bari mu nkambi, abandi bari mu duce turimo imirwano batarimo kwitabira ibarura. Urugero ni nko muri teritwari za Masisi na Rucuru, w'ingabo z'umutwe wa 23 urwanya leta ya Kongo ntihazakorerwa ibarura kuko leta idashobora kugera kuri abo baturage. Abaturage benshi bari mu nkambi z'impunzi za Kanyarucinya n'ahandi hateganye n'umujyi wa Goma nabo bakomeje kwanga kwitabira ibikorwa by'ibarura, nubwo leta yamaze gushyira ibyangombwa byose bizifashishwa mu kubarura abaturage, ariko bo ntibabikozwa. Ibyo niko bimeze no mu duce tumwe na tumwe muri teritwari ya Masisi. Aha turi muri grupe ya Karuba iri muri sheferi ya Bahunde mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Ni mu birometero 17 uvuye mu mujyi muto wa Sake, na uri muri teritwari ya Masisi mu birometero 28 na Goma. 80% by'abaturiye aka gace babeshejweho n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Muri bo bamwe bakora ubucuruzi bw'ibirayi cyane cyane ku muhanda, dore ko ari kimwe mu bihingwa bikunzwe inaha. Karuba ni agace kari ku muhanda mugari uva go mujya wa Likale unyuze ahitwa Mushaki, aho 98% by'abaturage baho bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Muri aka gace hacumbikiwe impunzi zigera ku 1300 zaturutse muri sheferi ya Bashali hano umupakani y'Abahunde. Aba bacumbikiwe mu mazu y'abaturage no mu byumba by'amashuri. Ubu harimo kubakwa inkambi zizajyamo. Ubu muri aka gace nta bikorwa by'ibarura birimo kuhabera nk'uko bimeze n'ahandi hose muri teritwari ya Masisi kubera impamvu z'umutekano muke. Abaturage turi kumwe aha ngaha bavuga ko bababajwe no kubona ibikorwa byo gufata amakarita birimo kubera mu mijyi minini yo mu burasirazuba, ariko akaba atari ko bimeze mu byaro. Uyu ni Bwana Habarurema Rumongi wahungiye hano Karuba turutse ahitwa Kabati, avuga ko babajwe n'umutekano muke, akaba nari ukomeje kuba ikibazo. Nawe uri kwirebera hano iwacu hariho insekirite cyane, nta mutekano uhari, ko nariyo mpamvu yaba yatumye tudakoresha rulema, tudakora rulema hano iwacu. No kumva hirya no hino mu yandi ma province baba batangiye, ariko iwacu akaba nda icyo gikorwa kitariyo. Nkiranuye Kaposho wavuga ko adashobora gufata ikarita mu gihe bagenzi be benshi bakiri mu nkambi z'impunzi hirya no hino. Twebwe ikitubabaje hanini ni umutekano, mbese umutekano tugubonye nta kindi twabura, natwe bakaduha amakarita. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kubona umutekano niho muzemera kujya gufata amakarita? None urukubona bamwe bacu barahunze baragiye, none tuzafata amakarita, bo amakarita bazayabona gute? Jewe ikintu nasaba ku buyobozi cya mbere mbese ni umutekano, nta kindi. Wenda tubonye umutekano ibindi twabyishakira. Kugeza ubu kubera impamvu z'umutekano muke, abenshi mu baturage bataye amakarita yabo. Ibi bikaba bituma badatembera bisanzuye, batinya ko bafatwa n'inzego z'umutekano. Kuri Bwana Musa Germain, umuturage wa Karuba, avuga ko ibara gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Urabona arurema ni nziza gutandukanya n'umuntu wa kure kakugira umwene gihugu. Ngange ahangaha karita yanjye yarazimiye, gufata ingendo bisigaye bimvuna. Ngiye ku bwanje kabisa byakabaye byiza ko nabona rurema, ariko kubw'umutekano muke dufite ahangaha ntabwo byashobotse. Ikintu nasaba ubuyobozi nuko gusa bwaduha umutekano, tukumva ko dutekanye, tukishira tukizana, tukabona amakarita twemerera ko turi abakongomani. Uyafatanyije na bagenzi be barasaba leta ya Kongo kubonera umuturambye ikibazo cy'umutekano muke muri teritwari ya Masisi na Rucuru, bityo bagatangira ibikorwa by'amatora ntacyo bikanga. Mbamvu Rurema zitabaye ino iwacu Karuba dufite umutekano muke, security ni yose, urabona n'ingambi bari kubaka. Ntabwo Rurema zaba ahantu hatari umutekano, ahubwo ziba ahantu hari umutekano. Twebwe nk'abanyakaruba twari dukeneye ko natwe twabona amakarita ya Rurema, ariko kubw'umutekano muke ubwo bushobozi ntabwo twabonye. Ubuyobozi turi kubupfukamira, nyabuneka badushakira umutekano kugira ngo natwe turene n'abaturage niba basubira kuri ya Rurema. Abaturage nabo barababaye, bakeneye umutekano, bakeneye kugira ngo batekane, barebe ko nabo babona indangamuntu ngiz'abandi bafite. Kuva ibikorwa by'ibarura byatangira mu burasirazuba bwa Kongo, abaturage n'abanyapolitike bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru bakomeje gutera utwatsi komisiyo ishinzwe amatora muri Kongo Seni, bavuga ko badashobora kwitabira ibyo bikorwa. Abadepite n'amashyirahamwe atabogamiye kuri leta bose hamwe bakomeje kwereka leta ko ikibazo nyamukuru ari umutekano utagaragara mu duce twabo. Ariko mu mujyi wa Goma ibarura ry'abaturage rirakomeje kuko barimo kwitabira ku bwinshi. Kugeza ubu abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na komisiyo ishinzwe amatora Seni nta gisubizo baratanga ku byerekeye ibarura ry'abaturage muri teritwari za Masisi na Rucuru zirimo umutekano muke. Nibagira icyo batangaza tuzabibagezaho mu nkuru zacu z'ubutaha. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi mu gihe umutekano ukomeje kutaba mwiza, ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR riratangaza ko rikeneye inkunga ingana na miliyoni 605 z'amadolari y'Amerika yo kugoboka impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi riravuga ko iyo nkunga izanafasha mu kwita ku baturage bakennye baturanye n'inkambi mu bihugu byakiriye impunzi. Temistokle Mutijima. Hamwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura na kimwe mu bibazo by'ingutu kandi bimaze igihe byo kubona imfashanyo yihutirwa, ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR hamwe n'imiryango 69 ikora ibikorwa by'ubutabazi uyu munsi batangije gahunda y'ubufasha bugenewe impunzi ku rwego rw'akarere yiswe RRP. Iyigamije gutanga inkunga y'ubutabazi yihutirwa ndetse n'umutekano ku mpunzi ziva muri iki gihugu muri uyu mwaka w'2023. Mu itangazo dukesha iri shami, muri iyi gahunda harashakwa miliyoni 605 z'amadolari y'Amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu bituranye byo mu majyepfo ya Afurika n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nkunga kandi inagamije gufasha abaturage baturanye n'inkambi bo mu bihugu byakiriye izo mpunzi. Kuri ubu ku mugabane wa Afurika harabarurwa impunzi z'abanyekongo zisaga miliyoni 1. Benshi muri abo basaga ibihumbi 479 bakiriwe na Uganda, Uburundi bwakira abasaga ibihumbi 87, Tanzania igacumbikira abagera ku bihumbi 80, aho ikurikiwe n'u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi 72. Ni mu gihe izindi mpunzi zicumbikiwe n'ibihugu bya Zambia, Repubulika ya Kongo na Angola. Igihugu cya Uganda gifatwa nk'igicumbikiye impunzi z'abanyekongo nyinshi kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka ushize w'2022 wonyine cyakiriye abagera ku bihumbi 98 bahunze ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo nk'uko HCR bivuga byatumye umubare wabo gicumbikiye ugera hafi ku gice cya miliyoni cy'impunzi z'abanyekongo zose hamwe, habariwemo n'izahunze mu myaka yabanje. Inkambi zicumbikiza impunzi mu bihugu byazakiriye zimwe zaruzuye, izindi zamaze kurenza ubushobozi bwazo, kandi ibikorwa remezo by'ibanze nk'amavuriro, iby'amazi n'isukura byamaze kurengerwa, ahandi ho birahenze bikabije. Ibura ry'ibiribwa naryo ni ikibazo gihangayikishije kuko abantu bagorwa no kwigondera iby'ibanze kubera ibiciro bikomeza kwiyongera cyane biturutse ahanini ku ntambara ibera muri Ukraine. Kubw'ibyo HCR n'abafatanyabikorwa bayo barahamagarira umuryango mpuzamahanga gukora uko ushoboye ibi bihugu by'ibigwaneza byakiriye impunzi bigakomeza kubona ubufasha kugira ngo izi mpunzi ziri mu kaga zibone umutekano, amacumbi, ubuvuzi, uburezi n'izindi serivisi z'ibanze. Usibye ubufasha bwihutirwa, HCR ivuga ko gahunda ya RRP 2023 igamije guteza imbere ukwigira mu bukungu ku mpunzi hamwe n'imiryango itishoboye ituranye n'inkambi. Izita cyane ku gufasha imishinga y'urubyiruko n'abagore mu rwego rwo kugabanya gushingira cyane ku mfashanyo. Ibibazo by'ubukungu, imibereho n'ibya politiki byari bisanzwe bihagaze nabi, byongerewukana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 hamwe n'umutekano ukomeza kuba mukeya kubera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byongeye kubura, urugomo rushyamiranyije amoko hamwe n'ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu biracyari intambamyi ku kuba bavanywe mu byabo batahuka mu ngo zabo ngo basubukure imirimo yari ibatunze. Izi ntambamyi kandi zitezweho gukomeza kongera umubare w'impunzi z'abanyekongo zihungira mu bihugu bituranye. Imbere mu gihugu naho HCR ivuga ko abanyekongo barenga hafi miliyoni 6 bavanywe mu byabo n'intambara. Mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu ahabarurwa imitwe yitwaje intwari isaga 130, benshi mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe mu mashuri, mu nsengero, mu zahoze ari inzu z'ubuhunikiro cyangwa se babana mu nzu n'imiryango y'abakiriye. Kuva mu kwa gatatu kwa 2022 nibura abagera ku bihumbi 521 bavanywe mu byabo mu ntara Kivu ya ruguru yonyine. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10.
twerekeze mu Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo cy'ubuke bwa peteroli. Eloge Willy Kaneza. Haraheze indwi hibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu ntara zose zigize Uburundi nk'uko amasoko atandukanye yaganiriye n'Ijwi rya Amerika yabituganiriye. Amasitasiyo nka yose arumye niko amasoko yacu bamenyesha. Ayitwa kwa fise gikeya nayo mukanya ko gukubita urugohe kiba giheze bitewe nuko abakirondera ari benshi rwose. Uwo mugabo ati nakamaramaza kubona ku murwa mukuru wa politike atani marimwe riharangwa rya essence. Nakamaramaza turi muri capitale politike kuko nk'ubu naje mu vy'akazi ngijya nahagaritse ndamaza amasaha 3 na ni isaha sindabona naho ndi bukure nima masitasiyo yose haragaragara. None turi bubeho gute? Aba bashoferi nabo bemeza ko batagishobora kugaburira imiryango yabo. Turo n'ingorane yabaye ndase kugira turonke nico dukora usanga bigoye. Ubona magendo twayibutse. Niyo wumva gashatu tugiye kubaho gute? Numva ko ari ingorane cyane. Jewe ntaroza gatoro umuryango ntuwurya. Niyo wumva abwo misi yo tuzaba dusangura no kuyiba. Ibintu by'igitora ahubwo ni ibintu birebeye cyane. Ahubwo je sinzi n'ababijejwe icyo mbona bo dufasha kuko none ibyo bintu biguma bibura buri mwanya je nta n'ibyo mbona ahubwo mbona umenga no kunanirwa abanananiwe ahubwo ubuzima bw'iwanje nk'irikizi